Difuo womu global leaders womu scientists ahodo womu policy makers womu kabi womu nyina innovators ne yekeka ho wobia ekosa nhyiamudi no asese de be ya wo betena se na womu atoatoa adwene na food security ho nsensem no so womu apɛ ahwe ho asem aka eno so krata yi e de aba okratafa etoso enum wo the Ghanaian Times emu na ukwa kratafa etoso enkron a Public Utilities Regulatory Commission PURC adwumakuo no omatimi atu anamonso nkoakotu ensuo yi bi borehole TB e de ama omanfo a ewodua eno no ewo bongo mansin no mu ewo tifie poemantamu na nsemu yebo mamane sesa areas ho no free north woko savannah ne nsuo ho de wo mo bre pa obekwa no papa na omanfo asalai no mo kwakope ensuo a ya na ehadwene ehon so asem ewa hanum sei local councils ahodo na futu akọ ede amom se wo monyere niemamu e ne ntimi empower local councils no ene eba urban town zonal area councils ne keka unit committee for no yenhye wo mo adwuma ni mu kenase de be ya participation no ebetimi ayekese e wo fom ho na atimi aboa nso amasika gigi a eboa ban e wo mpuntunyuma ho nso no ho asem atimi akonkan no nso kratai afabi e de aba. Now the biggest story e wo times mu anopei eye weja dam no na wo hye emfonyini no a eda hanum sei no a weeds choke weja dam spillway communities risk flooding eno ye brofo na emfonyini no a time so ede baaye no enwura e na age weja dam no babia ye spilling so no a efa no enwura age aboso afuse tam eti we no si ebia hefa na ensuo no ebefa na chese eba beyiri ede afa omanfo ejapade ene womo niema ehadwene enti we ya time se bo ho amane ye besere se don womo bekwa akodo se spray womo bekwa akọ spray se womo bekwa akọ gradio si ye kwatumu de womo beye ne bia no womo nkonko ye ne ntem na entimi muwa mepacho Ghana Water Company Limited for say wombe hia 300 million Ghana cedis no womo de atete womo water sources ni mu this yotin no 300 million Ghana cedis eni sika wombe hia wometimi de edi say adwuma ajo ababuro no ho ya na so ya no bia ma me be Proverbs 27 verse 17 Proverbs 27:17 na mamenko Chronicle baby a ono wo hye sisia no mamenko homra sisia na etiefo beka ya na anum ho Chronicle de bae se Nzema East MC wawe 2 million Ghana cedis bi na ne yesa ne Chronicle de bae na ne lawyer atro de aba MC ni Herbert Queen Dixon the lawyer actually akoma Chronicle say story no nya sanete nti Chronicle nso a publish no kama say the lawyer natural ba ne ho variations wo mu nyina no wa tro de abeto page 2 dia no akọ the original story ne the updated one no kama pa na ayi ajoyi bababa asem bi koso won kran ha na nsa na mekoso no na meni kan fa semfo adwempo Chronicle ma wansa na saa asem we say mi wie kura na manko Chronicle ne aka ne mu bia eno beboaye Chronicle say Ghana must not become a dumping ground. We yes move for adwempo. Nia wode aba no. Se wo behwe a cars bia kwosai wa aburuchira na yade abegu Ghana. Eniema force eniema no a bi o ho abonse beba wo ye no hwekure enye onse na nsan bi ho abedu ba bi na phones yebo phones ankasa yebo ne donko bi 20 Ghana 10 Ghana 20 Ghana 10 Ghana mobile phone Abraham kokko behwe 20 Ghana 10 Ghana na doma daso konkran ni America nkoko for ya we na egu form ni asama egu form se na efosu ye yifosu egu form ni phones ayefu I don't know ya ma na smartphone na egugum bebre ni abeyi bia uyi nso na de kọ na okoye na ya aboka ni aso de abegu Ghana ni America manfo bebre na ya we bi o ho a kwabra na ka se na egu so tie na ba ya na akagu ka num na pu anu atunu ka no kọ ono no sa no to a o hwe na kira kwa hu ni bio wo di kan ka cho se uyi a bi ewom bi ayo dia so uyi na papa afa enye papa nso aboka this scripture na here Proverbs 27 verse 17 hwe to ma me ba afei
say deportees here say yes from begu Ghana yi chronicles say as a Ghana kwaya dumping site inti bibia ekowo ma gese be so begu Ghana ye nyan sa de no na EPA for when me last story amebe ka ho asem o chronicle mu EPA say adwa ba bia hotel o taifa hwe yi a amanfo betu galamsey wo ho sa galamsey abedu nkran usuro galamsey EPA say o de hwe EPA raises alarm over domestic galamsey in Accra. Efie musa na no si no de ya ayi no bi na se abedu nkran na deputy director EPA wono nkasa ni mfoni na da wono na yakasa yi Professor Michael Ayamba Adongo enti we no nya kwaku na eka na national security for abefrem aka kire me say me fa ho adanse emra EPA deputy director na eka yi enti munko hu no na ba bia efie mu no amanfo de ye galamsey won kran ha no yentu ase se ye free kwaye num ya ba fie chronicle na de ho nsema ba adwa kan ma me ne enko yenim Proverbs 27 verse 7 verse 17 verse 17 Brofono iron sharpeneth iron so a man sharpeneth the countenance of his friend eno ye brofo twi no o se dade ano mo na onipa se ne yonko anim mo nti ye ka wanim ye twi wanim to ye ne anya ye beka we ne chronicle no why no wode mani say chronicle ka kire ye say EPA for SC galamsey no a 9 months of ato am ho agum wo kwaye num no ye free kwaye num de abankran e de aba fie enti EPA for ya wo mo bo amane ye wo mo director e bo amane ye then o mai but that reminds me enti the year ye ka galamsey asemi aden kran ne ye monye galamsey wo am say ha de ne bi ha de galamsey ni na why na enkran sans ne bi we na de bi agwa galamsey enkran sans ne bi we anu ntina se so am de awura fie enti sanka sompa fie hai na ya to wa fa ho de na che wo hu anim hu because kromo ade say there's nothing impossible here bibia because wa kra enti everyone say eja enti se galamsey na ba bedru efie e won kan a motu na Jubilee House ye bububu motu ho na Jubilee House ye bu Jubilee House tubu odu obo ase a ho kro no wo so se na ya di ase ye nyina yes je ye o baby e fra ho underground mo uru mu a ho na kwa ese kro no bia bi o mo okay EGO4 and wo sa site uru mu bibia cast train bibia e wo underground no ohun America nyuntuni e ogina court Shandidi so no underground Did this or no underground ho na no de ne nyema ni nyina ko underground ho wabu ase na ko he ne ko ne ye twen wo mu enti iron sharpeneth iron okay so does a man what sharpeneth the countenance of his friend enti EPA for any Ministry of Lands and Natural Resources for any Forestry Commission ekwa kosi galamsey Interior Ministry omunke biu ni nyina eja dia ma 9 months for yeah na se o se mu hu se achiwade e bo man abebutu kro ni so an e o kenkan se man nti ase enti ni a wo kenkan a ye kenkan nsem we se no Ghana fo nti ase se galamsey abedu nkran ajo akọ anim Marie wo times mu Daily Post government to designate special courts for audit infractions ye kan wo news no enra president any auditor general afi attorney general ishiaye se wo mo kotoato adwene se de be ya wo mbehwe se report no a aba no infractions bi e wo mu wo mo edi adwuma hye wo mo nsa wo mantimi anye ne ade no ye better special court bi se kwadubo bi wo mu a na ya refer wo mo e de akọ ho no me ho asem Daily Post bi by vice president a wo ko US no eno nso wadi bi e ba hanum say IMF board to consider Ghana's 5th program review in December approves $380 million disbursement eno nso ho asem e wo Daily Post mo na
big story. Oshe me left hand side ya trust ye. Eno yere. Nya betre na brana ba be so microphone. So microphone holder. Me say. Waba. Edin. Me say. Okitemu ase ekutu. Obi say by popular request quotation no. Ye o say na or share online no na disruption kakra bam ti yen san si quotation so mani biom. Samum. Proverbs 27 verse 17. Into Sylvester. Proverbs 27 verse 17. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Fantastic. Dadie se dadie no. Na onipa se ne yonko anim. Eno ano no. Yapon. Yeah. Na if biggest story in the mind. The left hand side there ya trust here dismissed Chief Justice Gertrude Araba Esabasa Kitoko no. And I'm a right hand hayatro private legal practitioner and law lecturer. Tadio sorry. If a Chief Justice takes benefits she denied others, that's misbehavior. But your story now on the I want to count. But your Tadio sorry net. If a Chief Justice takes benefits she denied others, that's misbehavior. Enti mu amose monte ase ne entia ye na die no onya daily post ni bia details ni nyina wom betimi akan and is a quotation kura me mfa nya adwuma wa hanso sir ana amanfo say petition na ekoye say Chief Justice and say Supreme Court judge india didn't ye na say Chief Justice na me Supreme Court judge benefits she denied others ne no and you all holidays no de nekunu ko na na say e ho ne asem no because holidays near see obetimi de obi nso akọ ntinka no nko mfa ne bodyguard nko e na so say me de bodyguard be kọ de de mi kunu mum be kọ eno ye daily post okay ye wo de ba ni bi no me wie me die no yo and ye mo me enton ade tew na atiefo mbram enton ade na no paper cho se ho tesen anwode wo mo ankasa obi ntimi nyia no o se ho tesen ye ti hei medie ya egusu confidently OBAAPA de sa OBREMPONG de sa ye nyina ye kasa obi a unhu se obi twi ne konwa ko na chi ana bibi because ye use pepsodent cavity fighter ene ye di twi ye se pebi na fatwi wo se na nka na efiri wanu mu ba no enhye nkuran ade enchie wo kasa wonim se obi ho ma wo kasa na ordinance katakata na no na kasa wonye confidence wo use pepsodent cavity fighter na unya sa wo ha obi packages no yewo family pack de eno ye kese no 175 grams no na OBREMPONG eni na busuafo ni yusu ti se o ma page mu ko 200 grams okay okay ena price na ye to no 175 no eno an ye to no 200 no ti o mama mo extra bonus okay eti kope bi toy na yusu eja akwa pack no eno ye 120 enu bi na memi yusu no because mpede ye beche 65 grams wo ho na nketenkete no a eye sachet no eno nso se wutu kwan ya betimi apebi ahye bag mu na kama odi akoya ma free dentist ya se wo ha obi wo se ne ho a obetimi afre na oni no edi nkomo wo phone so abra ye nte wo hye eno no ye 0800 161000 0800 161000 but wo pepsodent cavity fighter ni bi na watode a obefre 0800 2030 0800 2030 pepsodent to say every smile matters na yechi yesi awie no ne yepensuo bi anomo a eye kasa natural mineral water programs ahodo a ekoso ewo mai emu eyie weddings ase baby a ye serving nsuo de mompe kasa ne bi na momfa serve ma wo na momfa nje mo 3 point eye kasa Loma Ventures for na akofa ba ewo taifa heya enkran number no eye 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 na yapa aduane nsuo yi anoma wie no na yede ani kyeremu ewo Hajia special local foods na yakwakope aduane papa se efiri kokonte su kotuo zafi ekofufuo ko wache jollof fried rice bi wopa wubenya mu amo ye orders akese for programs no mon contact Hajia na obesorte mo out anopa 8 na yebie
enwumre 8:30 na yapon enti aduane ne ye fra no pa kosia na do time bia within this time range no kohodom a ubenya aduane ato hagea ewo hacho atomic road no eso wo de wodu transition funeral home ho yɛmfa sɛ wo free atomic down domicile ɛna wode wani kyerɛ madina transition ɛwɔ wunsani fa so wunsani fa no woto wani hwɛ wunsa benkum so DVL kwan no so obun sɛ hagea na tran no bata hɔ sɛ wo free madina so ɛna ɛba bɛsen akɔkwa benya na kyɛ sɛ hagea ɛwɔ wunsani fa so ɛhɔ ɛna wobɛhunu number no ɛyɛ 0246359921 0246359921 and 0594797215. Ene wadidi awie no ebia na hododo eti di yade entontomayo eno nti no oji ho ba bia enye yi a omoden ase obayehwe time about make sure itrakwan na wanono mo eti di yade no ni nyina no ase betu se wontumi enidi eno nti wo so te a ena etie ebia nkofo bi se wo de yade bi no wanya da bi se wontumi nidi ne nti no ena ama wo so ete general body pains nso onam yaw wakwa adwuma ba wotenka pa se odompemu o joint no eya o yabo pa wo yo be bia enye ye e wo se onya time herbal mixture dre no wanom ye the time mixture ne capsules no so e de abedwa so enu emienui ukabom na wonom amaka cho so omo ye ntafo enti ne empa wo mumu upamu a enye adwuma enti per time mixture ene ne capsules ne mienu nanom yade bia ye hawo no emma weni enje ewa abrabom no ni nyina ase betu ama otimi ade ho bema wo nse eya wodwonso a wote yawo ewo bema ne mo wodwonso nso a wochim ansa na dwonso na ba eba nso anketenkete bi eno no nya time mixture ebetimi flow yie pa ebusu immune system no kwobon no emani nya nwode mapa timi kutia yadewa bia ewo ni pedwe no mu ena afei oba wo se usiesie wa yimfie ho no mu na se na boru ho no mo say yes o dress pia bonten a ase ho nso o dress enti bomoden ase obenya time mixture ne capsules no na wanom emanom emema nso timi nom frana na water fridge wusu ageman 0244417669 0244417669 na promosida 4 ene de yom vita e de abedwa so oba no oku school no eya pebi ma no wonnom enkwada wo modi bosome no ensia ayema wo mo no fo no betimi ama wo yom vita ni bi ama wo mo etimi ema wo mo ahode mapa ema nkwada no nyina obom se yes no bia na meka se enkwada ne so wo se ogina wono mu a 13 years nanso ne wo soso pa ya yom vita ne de ma wo mo ye wo rice flavor hono mo wheat maize ene de ne nyina no obenye bi ato e wo no mo aso bowura mo e wo provision shop bia ye wo feature wono mo e ya boni se open yom vita wono be yi bi e de ama ya ne bo no e wo for OBREMPONG yo ene yemfa ahoma ne matiefo no mo so mbre mo bi 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065. About your first and our friend here. Hello. Hello. About your dinner and our friend here. Oh, my contact what is it? Ya me adom me ho ye pa na wo so e. O yire wo ho. Yo. Le ka say you go back ko pe me chia no pa. Yo, me pa cho my inti we. Le sta no kurasa. Le ka say you za azwa. Kaswa ba cho my inti we. Okay. Nyamia ya na family akamu ni o mampeni bi amba ya bwana na minchi ajo ashama ona bo akuga ana ma jinki bring omode bo mo bo die so mampeni wonka wo ana me ko ni di hye maso so ajare obani ye beda ban we yase o se oni attorney general sijati ani impedisi bi akoshia e fa yi sike die ta sese ebinum etini everyone sabo Mexican emra emma omukwanya ekwanya wo peso ni tu afie no ye bona baso omuhwem kana ene wo komasioka opani former appointees MPs ranking members ajisika ebinum tika job to almost about 5 billion the people we na de nam ho so no mapa no mu twa ba no yampia to ya bia we wan seka for the mo I would say mutia ne de chichiro man majisika we need
a day day na ban at Yachi man. Asem Sebe, me pache first and I'll cast a free here. Ajanimo. Aja, we are live. Ai boko na eja radio bi o wachinka o twen ho maame a. Aha, afi ma yenti o fan ko barrier. Nyame adom we de ye afi ye monkomo. Okay. Yo, anofa di ma gala chi aka ye de. Nyankopon adom. The church mu nyina de Nyankopon ma de party. Yo, me come and na me chia number 2 bra champion. Do am kan am 20 woman. And I come in national chairman the can come with also we do a branching no one. And I ma ba ko suaba. Your friend Chris Law. So I can Brikuma. One I did better career teacher no here. Na NGC 14 in Pamoro. Also show all back for SOMPA FM. And the MPP for 1 year the papa. And Eddie Asapia Mohammed also back for a. Debbie America, Monsieur. You can see a room, Grandy, and I can say, I don't need 2 years into. There will be 1 year, 2 years, and I'll probably idea. Now, you won't. What do you say about 1.90 from power? Now, guarantee in fact, I acquire at this work as here at the moment, and say, and the woman you don't say, one back in off the Munya and Grandy, and you are. Okay, I think maybe on Bus Omokadia. About the guarantee to no. I say by your team, papa. Me da say bye bye. Me pache first and I'll cast a free here. And come on, so me pache odin this and I'll cast a free here. Boy, I ain't suano. Me pache my inti we. So I'm check income that chairman. You are honorable watch it. Edia, you are the television. Now I say, they are the dance one. Because the entity part level. So give it a party, what I can announce a honorable watch it. Edia. You must get delegates and make sure then can you the credit a compress of the phone. A panel, more than more mind and the young man put on high. Give it the Musu, no logo on your guy. A penny less about we. The only thing is the Abani Treblu, Sebia for last year, I want to be Yam Lano, I said Yam Lano. Yet, witch hunting. So we are witcher, I will say, yes, I am hunting. Because your mind shaman that. Now, as a barbecue, next question you found, that's the prayer fast idea, you better say a violence. You take a your man blind, yes, let them what the extent of the Pinogana, see the master that only your man cannot. The of their change the same year. SOMPA FM. The bunch and I will be what you have put you. Within 3 months, maybe I am an acquaintance. Now, then, as you your management of 4 minutes, Cadia. Lay it before the answer, Lydia. Nothing to each other. I say, I said yesterday. You already had to use that. Okay. Almost any German in the because I think it's too much. That's say, me pache first and I'll cast a free here. Me, a baby, and patch on my so. Yo. What group is capital? Techimai. Me pache my inti we. Oh, Kimpozo, what called here? Yeah, Aboko. Yo, pache ganit you. Nyami adom yasu here pa. I will say, Carnation, me babu, with the Techimai babu. Oh, you better who him pa. I am a baby. You want more about the channel, my farm. And the American is a paying na budget. Yeah, you bet you a month for maybe a blossom. Yes, no more for better 9 months in this. There are people and Jomo. There is so big discount on a Francois. How much channel? Let them make him for the MPP name up. But MPP didn't put this car, say the M family farm. Let me get demonstration. Let me continue. Article one mom be and dynamic support. But then we have to start the line and Betty, better 9 months in the game to meet your gentleman. You don't need evidence or no proof. They won't just ask them to cry then. I cannot done a point. And I can say so. I do a plan. They say, I don't know. Can I say, a central region? I'll have a greater Claudia. And can be a Jubilee House running with Parliament House. Any state of where don't you get them
because of my over also by a break that I'm saying I prefer not buy a Tarantino I think to my foreign I said a football with their one training in them so what training some mistake with our killer on a fight also the room ready to the chemical and the food to my son so I'm a man for Omuga Garamta training in a gentleman for your foot and Garamta a Bruno. Mate, Mr. Meda, Sibebre, me patch first and I'll cast a free. Hello. Hello. There be when to me and 0260-1960-64 0260-1960-64 and 0260-1960-65. Me patch good morning. Odin is cast a free here. Good morning, patch me cast a free question. Yo, me patch on first. Yeah, boy, I'm patch my way. So Penny Brian Tiba me say na if omo no mo hwe snakes say say papa bi ho omo akoto system bi omo so we difficult to treat bi o dokoto snake but we anti bi bisa Ghana 40 aha enti sa fe na MPP for position no mo ka so bia ko do mba den no mo ye dey papa ko na no and see ye anti say the papa no ko tun so how to end this so about them and now we discuss according to bank ko dina na evidence be any home ya ndi fa no now we it is a man free say ma baba no be discuss enye dede na dey be a press conference o man penya kwa kwhia we na uni nyina mbeka na atoga na 43 na e be wi ase na mo ankasa mo ba no am be ja san kopon ku fa be mu fi so mo tenko fu I don't know about so munya she we jam muko na mo mko akwachi omde aban fufuro no so ba ono so nkuja om it is I internal omde omuni yeto no omunjai because what you be afa no court nyim se nipa ne de no court no we gum la so ne act enye kasa na de bia press conference we discuss enye sa propaganda omu already so omunjai etwem mate we da say ono so ne de no me pa cho odin say na ka sa free here. Good morning. Good morning. Me pacho te say na ka sa free here. Yam ya do me ho yam pacho na na me me ka sa free da. Dan so man me pacho my inti we. Ba am pay ma pa ka so me ta de wo e ho be bi timi gina de bia MPO was to say nukuna nukubabu hawa kumte no e ho pe na mi gina. Ni ya am pay me chia mo bo eduma. Na me chia Dr. Mahmoud Bawumia. Na me chia Hadia Safia Mohammed. Ene to great minia ya da sre me da study to me on conscious Sam George say on just ya talk credit ni dey to you phone so na actually so the need job anya ka ya no bi ya ma na fa na awogo no pra minia teachers na wo mo to kwala mo na wo school no obi wo ha o ya winda dada and other teachers, Mamma, oh, dear, it's a ringano, and feel Buddha. And now, or police, and a soldier, or your arm robber, that. And I didn't walk off for the sake of things, or compare, no, or what FM. If you ever play, or be the 1 year, yes, you the truth, the enemy about the car, or you want to walk car, no, we're not going to glance and answer 9. Or not talk to us all. If you ever say, and the middle chat for channel, and then I have to try to win. I buy your tissue with just a 1 day and you have to Ghana. Also, who say, can you make someone the same thing of it? And you question the work one so or get the work one, not just that intimidation or your Ghana, but your Yama, you and the Dr. Manu. Let us say 0260-1960-64 0260-1960-64 and 0260-1960-65 and bache first and now ka free here me je osu omini ana apom to say asaf yo nyankopon adaroma moye me bache odi shebe ni o la me ya mu me bo mu chepa anka no ma pe we do ni ya ba ko afre so still amom peke ni dem kafra me bache hwan ni na ka free here mediani free fa kantamanto bache ma yinti we yo ba minchia shopta ja ko sai abichu
ọpẹni paa baako a ne ho dwo paa wɔne bi to frank amen pipi sɛ de ɔbɛyɛ education yie no obɛtumi ayɛ Ghana yie nti ehyia delegates ne gu hɔ ɔmo ntoma no yɛ omi nua mɛkɔ asɛm no a wɔde ato dwa no so a yɛsrɛ wura mahama saa amanebɔ na dɔɔso ɛna wobɛkyi obi a wobɔ amanneɛ sɛ obi adi sika wobɛkyi no wɔn mu a wɔn didi watam obi amanneɛ ansa na wɔn a security bɔ no kɔkye wɔ yɛbɛteɛ na nwa nipa baako no afa security foɔ bɛyɛ sɛ nipa bɛyɛ sɛ 12 na mo kɔkye saa abirɛ na obi obi amanneɛ nti sɛ ɔfin sɛ obi adi ɔman ne sika na sɛ yɛ nokorɛ sɛ onipa no adi sika a wɔkye na yɛ ni problem sɛdeɛ wɔn adi sika wɔn di ɔman ne sika a efufo abɛkyekye wɔn mu ɔbaayɛ wafɔ ɔmo ankɔkɔ to kura wogya ɔmo firi no nti saa na ɔno nso kyekye obi na sɛ ɛnyɛ mmara kwan so a deɛ ɔbɛba so gya ɔmo firi yɛate saa de no akyɛ ɔmo adaadaa yɛ ne akyɛ because yɛwura mahama no amu sɛ ɛduru amanyɔsɛm so a ɔmo twɛ torɔ na ɔmo aka no pɛ na mmom ɛtorɔ ne dɔɔso ɛfɛ nyinaa no meyɛ sɛ de menim sɛ ɛyɛ torɔ na yɛnkɔ galamsey no nso so a sɛ moka sɛ galamsey duro nkran a me mmom deɛ ɛnyɛ nwanwa ɛnyɛ nwanwa kɔpem sɛ deɛ nkyɛ atumi aduru nkran na ɛnyɛ me nwanwa na papa wei bɛ ɔte ɔba a sɛdeɛ Nana Akufo-Addo amfa state of emergency anto so no wɔn de ɔba a ɛnkyɛ aburo so kura yɛ abosome nsia wɔde state of emergency bɛto galamsey so na so wɔn fa ando so na ba bɛduru nkran a guabiri sɛ wɔn mu tu a wɔn ama sami gyamfi na ɛtɔ sami gyamfi tɔ wɔtɔ no wɔde sani dollars na wɔde kyɛ maa. mate me da se hɔ ini adanse wɔ hɔ mepakyɛ frɛ sana wokasa firi he medede akafia mpakyɛ Ghana ti o mo dedika ma me mo mabaso ene ejmapa mo de boa o my Ghana na me pa konya kese nja incoming flag bearer Dr. Brand Echampong Safia Muhammad incoming woman organizer ena honorable Bwacheja Akonso ba national chairman ena just ko dia here general secretary to maintain media the person me katre Ghana fo nyina ne NDC abanse papa no ensem a okae a odibedi akonya no enye no na wo ye ho adwuma yi ene san mo sori ai ene ya $10 so ene I bet to go from over the edu enumre na omo te kaso a amasamai fokwase Medina ene ade a mo sa se lorry person ya jiwom enti abai no onwi abuja ho ene ya se lorry person na na eye me ni ye me tan se ending the boss se kala mo bufu papa iba e waye bibia to kanye men koyie wo tade kwa ye ntaw ata se enti mamu bese mo be bu mani ye na Ghana fo wo de bia na na do kra ba ya na mo ka se etie to onye we no sente bia mo de ni to esoro ba mo de ya mo amudimi mu o me enu zo apo obi ya fwe mo se ena mukasetia na nadwa me di na tap and no be kasa on social media kakra bia no ma kwa che no mate me da se won say John Damani mama me me ko manu se be di manu se no but Ghana for 2028 and this ni ade bia mo mai o pa so me wi ai no ma se mo ma no ma ko because some Dr. Planeta for 2028 o be ba be yo manu oni nyam ya me da se ma me fa frefo chat on pa che frɛ sana akasa firi he Orobon kwasi buate Accra Bacha ma intiwe Nyame adom ye ho ye pa na mo nso e oh yes so here papa but you keep life and you keep 24-hour economy yeah that's it the mean papa papa everything the money tell over the come over woman of land but what you do na chairman ono kwa the president kwa the secretary na chairman de on the team okosta ana bra champo yenye udeni you boy ono ana before kwa tunaba ayi na omote na bebi atike ono anga ko bra champo ani so ama ka dikente kwa ekudeni afani kwa jo me tete kwa ya galamte wa don me tie ya wa don ka and then graphic people ade aba ate kana water ate ye koloni nyan Crystal Council and for the form of my mom and what you have babu SOMPA FM I come out in the near also a woman from the papa and of emergency and it's only the solution I bet domestic and I'm fair no point okay I wonder what are our position I go for the emergency and not pay and the best message and I'm fair no point only for that
but this president, no, the same set of measures to cover all the day. And I'm going to buy and who Papa Mahama is the president. I'm Onso ne Nyankopon entena kantamanto for ye chia mo nyina busia ha na de ofre ne nyina ebesie ye sorry so na nasafo kantanka enso e de sports state bit no e de abrel aja ye ko na ye koi na meni abo video bi so but me nka ho asem because me nim no kore a ewum okay na se sian so ase ye nuano wan na asifu ye do mo pa batase omo ya ma na bro so e be stress ejuma no ethics no omo fanye ejuma that's all I can say yeah the video ne be chiro okay so me de happy birthday Sonko and me de ma Boatin Charles oh yeah Boatin Charles oye ejuma wo Ghana Armed Forces pay regiment ne rank ne warrant officer class 1 WO1 and now with that daddy boots yeah we saying happy birthday and now oh very nice yeah benefit so nim dia won said na onya ne kesi and na with that erade nkoso inshallah pa onya ne kesi ebusia me didi obrempona na kwampoma oti adwo asarenka na oti OBAAPA na ya kechi so ka yes sorry so na nasafo kantanka at the sports atwaso Mama nka bebe kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛw. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwe mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwe, mama nka kyerɛw. Me de mama sire daa ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Nti bu ranom na mo kanfo mo saa no. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busua ho ban. Na hye wo semu de. FDA aji gradient crash way.